okurabura oku kubira ha Rubeni Town Council omushomo gw'eb'ekitongole ky'okurinda eby'obuhangwa ab'emisiri yabo hamwe n'amaju gabo gari omu rukara rw'okushenywa agayombekirwe mu bisharara. Bwanyuma ya meetings twatandikire 2021 hako tukashanga abantu agency yona mukama ayombekira amazu go kubanza go mumaji go mmesho twagira ngo tutukuza kushenya amazu abo n'ubugaregare ngahi under a win-win. Twagira ngo mwenu there should be no any further encroachment. Abantu babanza kushomesibwa mu gasho gw'ebisharara hamwe no kubakubasakora mu bisharara emirimo etari kubishisha okukira okubitahirira na munonga abo abahikine n'ebisharara. Abantu emyanya emwe hansi kuryo side yife na munonga mwombekere toilet latrine zanyu omu kishara oyishike amiza abo gahyono gakomeza mu gagenda aho katwadefininga ekishara okukikusha so buri muntu wena agende ayiri amayazi nandi omumizi atandika yabiri enzu agiye yabiri katusi agiye kare y'emusiri ashari. Abatura nabo bagire bagamba hamwe no kubuza ab'eby'obuhangwa abo kwenda kwetegereza umarabe muri yabo kuimplementing ekiragiro exant deka kuyimuko kagiro Joseph n'umunywana wanje obwaryati obuyampereze mwimuke mukora umurumo gwanyu buri umurumo gumwe aho kuba umureta entaru hagati y'abantu mwenyenda kubuza eje mifirege yari bindi edigurwa ereta mizigara bahamutogwayo gakataho mu maduka g'abantu yekorwa bahi kandi kitagikora kibati. Abebembezi ba Rubeni Town Council basimira okushomesibwa okubatungire kenatakwenda miza turenda koje turondo uburyo twatanze na ofisa aba turukutwa turana mizaga umburungi gatedeveloping yorebe kitongole kiro kija mecho kutuyamba kuja mutuje alternative means ahitwe tuya bisa kurya hata bakakiri okambwe ijori rekaki ingaye na kwabembeza baba banyiki at the same time tinkaye na gwemba bazirenge tweyite tukushisha nature tukushisha wetlands in the name of freedom. Okurijera habe by'obuhangwa etawuni ya Rubindi na munonga amaduka gari embari yifo ya Chorus eyombekirwe mu bisharara. Gashako Evans Taremo.